أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وقال تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sengathi Allah angabusisa ukufunda kwezwi lakhe. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allah says, Allah uthi kwi-Quran, ukhuluma nami nawe, uthi alhaakumut takathur. Indlela eniqhudelana ngayo ngokufuna ukwandisa umcebo. Indlela eniqhudelana ngayo ngokufuna ukwenzani? Ukwandisa umcebo. Allahu Akbar. Hatta zurtumul maqabir. Kunenza lokho ukuthi ninganaki, nigcine senizisola uma ngabe senifike emathuneni. Yezo Allah uyakutshela, umdali wakho uyakutshela ukuthi ngendlela wena ufuna izinto zasemhlabeni ngakhona, ngendlela wena ufuna umnotho ngakhona, nalo nawo ufuna ukuwandisa. Lokho kukwenza ukuthi unganaki ukuthi ngelinye ilanga lo mnotho, lo mcebo lo owugijimisa kangaka ufana nomuntu ogijimisa utalakhu. Ufana nomuntu obamba utalakhu ngesandla eloku eyikhohlisa ethi amanzi, noma utalakhu lokhu umkhohlisa luthi amanzi. Hatta zurtumul maqabir, nize niyofika emathuneni bese niyazisola ukuthi ngasimosha isikhathi sami. Ivesi elandelayo Allah ukhuluma namakholwa. Nawe wena ongakholwa ulalelisise. Kodwa kuleyo Allah uthi ngikhuluma namakholwa. Ya ayyuhalladhina amanu, onina enikholwayo, ittaqullah, yesabani umdali wenu, zehliseni, zinikeleni, zithobeni, yamkelani, nenze intando kamdali wenu. Kungani Allah ethi onina enikholwayo, yesabani umdali wenu? Ngoba ama-Muslims niyadelela, ngoba ama-Muslims anizwa, ngoba ama-Muslims anilaleli, ngoba ama-Muslims ningamahlongandlebe. Yingakho Allah enixwayisa ethi nina enithi niyakholwa, nina yesabani umdali wenu, haqqa tuqatihi, ngendlela umdali okufanele nimesabe ngayo. Kodwa kuvutho ndaba lula la kuyophelela khona manje leli verse leli. Wala tamutunna, subhanallah, ngizoyiphinda 3 times. Wala tamutunna, wala tamutunna. Wenze sure ukuthi awufi. Wenze sure ukuthi awufi. Wenze sure ukuthi awufi. Subhanallah. Illa wa antum muslimun. Ngaphandle kokuthi wena uyimuslim, ngaphandle kokuthi wena uyisulumane, ngaphandle kokuthi wena ungomunye walabo abazinikelayo, abazehlisayo, abazithobayo, abayamukelayo intando kamdali wabo, abamkhonzayo umdali wabo yena yedwa, bengamenzelanga ilinganiso, bengamenzelanga ifaniso, bengamenzelanga bancedisi. Bazi ukuthi munye uzimele, akadingi lutho kimi nawe, akazala akazalwanga, endalweni yakhe ayikho into efana naye. Wenze sure ukuthi awufi.
ukholo lwakho kungasilo lengiqeda ukukutshela lona manje. Wenze sure ukuthi awufi unabanye onkulunkulu. Lalela, ngikhuluma ngethuna. Ithuna liyakhuluma. Uma kwenzekile wena wafa, ungakholelwa kulomlando lo, kulombhalo lo, kulesi siqubulo lesi esithi la ilaha illallah, ungabi nabanye onkulunkulu, akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle ka-Allah. Mangabe wena ufile ungakholelwa kuleso siqubulo leso, uma ngabe wena uyimuslim kodwa wena wenze kwentando yakho, wena wenze kwey'nkanuko zakho, wena ubhizi nemfakela la kwidini yenkolo ye-Islam, ubhizi namabhida, ithuna liyakhuluma. Lalela ulalelisise. Ithuna liyakhuluma. Mina ngiyindawo yomzwangedwa, kukhuluma ithuna, kukhuluma umbatha. Mina ngiyindawo yezilwane eziyingozi. Mina ngiyindawo yabafileyo. Mina ngiyindawo yezibungu noma izimpethu. Mina ngiyindawo yezintuthwane. Kusho ithuna, akusho umbatha. Uzwile? Mina ngiyindawo yabafileyo. Mina ngiyindawo yomzwangedwa. Mina ngiyindawo yesizungu. Mina ngiyindawo yezibungu. Mina ngiyindawo yezintuthwane. Allahu Akbar. Ithuna elikhulumayo, akukhulumi okashanda umntwana. Lithi lalela-ke, ukuthi wena ongalaleli, wena oyihlongandlebe, wena oqinisa ikhanda, Muslim or non-Muslim, ungizwe kahle, Muslim or non-Muslim, oyi-Muslim nongelona i-Muslim. Uma ngabe wena uyi-Muslim uyahamba emhlabeni, indlela zakho awuyiqondisanga, yota'alluq, i-connection yakho, ubudlelwano bakho nomdali wakho abuqondanga, bese wena-ke ongasiyi-Muslim, lalela ukuthi ithuna lithini. Kuyi-Muslim akade lingenzi kahle, nawe wena ongasiyi-Muslim. Lalela ukuthi ithuna lithini. Lithi, I snatch their coffins. Ama-Muslims warepha ngendwangu emhlophe. Lithi ithuna ngiyayidabula leyo ndwangu leyo ibe ama-piece. Uma ngabe ungene ngebhokisi ngiyalisakaza libe yingcucu. Kusho ithuna, kusho umbatha. And tear their bodies. Bese ngidabula, ngihlukanisa imizimba yabo into pieces, ibe yingcucu. Ngakho-ke mfowethu, yekela ukuthi makuhambe umuntu ongasiyi-Muslim emhlabeni, bese nithi rest in peace. Ithuna liyakuphika lokho. Lithi ubothi rest in pieces. Uzingcucu lapha ethuneni. Ungama-piece. Akusho umbatha. Suck their blood. Ngibafunxe igazi. Ngibamunye igazi. And eat their flesh. Ngidle inyama yabo. Ngibafunxe igazi bese ngidla inyama yabo. Shall I tell you how I disembody joints of the dead body? Liyabuza ithuna. Ufuna ngikutshele ukuthi izitho zomzimba wakhe, amathambo akhe, ngiwahlukanisa kanjani? Kubuza ithuna, kubuza umbatha. I separate their shoulders from their arms. Ngihlukanisa amahlombe abo ezingalweni zabo. Kusho ithuna, akusho umbatha. Ngihlukanise izingalo kwizihlakala. Kusho ukuthi isandla sakhe ithuna lisihlukanisa kathathu, isandla sisodwa. Isandla siyasuka kuhlukane nesihlakala, kusala ingalo. Ingalo ihlukane nani? Ihlukane nehlombe. Akusho umbatha njalo. Kusho ithuna. The hips from their bodies. Ngihlukanise ama-hips. Ungizwe kahle, ama-hips ahlukana nomzimba. Ama-hips wakho, wena ongalaleli, wena ungasiyi-Muslim,
wena ofe uyimuslim kodwa bowungalaleli na into eyenzakalayo kuwe. The hips from their thighs, ngihlukenise ama-hips namathanga abo. Yayizwa liyakutshela ukuthi ngiyakuhlukanisa ngokushaya ube maphisiphisi ube mathambo ngoba wena wenzani awulaleli. The thighs from their bones, amathanga wabo ngibahlukanise namathambo. The knees from their shanks, amadolo ahlukane nogalo. Ugalo ileli thambo leli lithi ithambo lesitho, uthi ngihlukanisa idolo nani nalelo thambo lelo logalo. Uma liqeda ukusho kanjalo ithuna liyaqhubeka lithi noma ungahlala kwi-building engakanani, uhambe ngendiza yemalini, ugibele ispace, ugibele irocket, uhambe ngemoto yemalini, uhlale kwi-mansion yemalini, utshale izivande egadini yakho, ubhukude kwi-swimming pool enjani, lithi thuna kodwa ekugcineni isikhathi onaso sifishane. Uma ngabe isikhathi sakho sesifika amehlo esefiphala, sebufika ubumnyama empilweni yakho, yonke lento leyithuna ade liyibala, uma wena ube yimuslim elingazange liyiphathe kahle, elibe yihlongandlebe, elibe nempakamo, elingafunanga ukulalela, elibhizi namabhida, lenza amabhida ngamabomulazi, elibhizi lilandela iy'nkanuko zalo, elibhizi lenza okwentando yalo. Uma ngabe bowuyimuslim elinjalo, lithi thuna lalela ngiyakutshela ukuthi ngindawo enjani. Uma ngabe wena kubengelona imuslim isulumane at all, nawe yiko lokho kukulindile uma ngabe ufika ethuneni. Sengathi umdala ngasivula ingqondo asivula amehlo. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Asivikele kwisijeziso sethuna, asipha amandla, siphenduke sibe amamuslim right, senze kahle sokhona ukuthi masifike ethuneni sifike siphatheke kahle. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-ahya minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin.